dance. We live in your community. We speak your language. That's what makes us one of you. Tell NH Credit what you need. We understand your problems, especially when it comes to cash issues. From time to time, we do need extra money for things we need. For example, a broken cooker, a fridge, a new sofa, or money for school uniform. Trouble paying bills, fridge, cooker or washing machine not working, car not starting, need repairs. When the bank say no, we say yes. Apply now for up to £300 for the first time. We are more than a credit company. प्यारी साहब संगतियों, आपने जान के बड़ी खुशी होगी कि 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के गुरुद्वारा मीरी पीरी साहब की ब्राडवे साउथ हाल की कार सेवा शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि संगतां वध तो वध इस कार सेवा में अपना योगदान पाउणगियां और गुरु घर वालों 793 MA TV उत्ते हर संडे गुरु घर वालों प्रोग्राम दिता जाएगा, उसनूं देखना ना भुल्लो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Excuse me, car collectors. I could save you money on your car insurance. Yeah, mate. Come get us a quote on this one. Lead the way. Ooh, head rush. Might get a few quid for the circuits. Melt the rest down. Ouch. Help. Anyone? Oh, Brian. Oh, fire helping, Brian. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. F victime. Family Victory Team. Célibataire Night ekoyinda na Bruce Grove le 2 mai 2015 na Bruce Grove na Tottenham. Célibataire Night sakana na mango Magui Ramazani ya yo etikala jamais korate et ratarate Poussana Magui Ramazani afanda et so bango spécial guest Elvis Kemayo balobi kamikaze live music Coco Gabana akosakana bango na ndenge kutu tata ona betaka mbunda akosa Magui Ramazani atie bango Poussana Magui afanda. Maître à cérémonie ezanani ngai ou bien ye droit d'entrée 20 livres et puis VIP 30 livres na ndenge mwa mokete boya ebele mikolo balobi Poussana Magui Ramazani afanda sakana bango Toujours. Merci Loboko Wilby Roissy. Bobo Koloke Jujun Joli Bakanja. I am Mbappé. Allô? Bonox. Crédit non ici. Crédit non ici. Ici kasiko ici. Bakati yo sono benga ici. Yes. Oui benga Angola te. Benga Angola. Banakala wana zomona nga na onyo kwama kaka siko zo bisanga benga Angola. Eza pe wapi? Like ça. Tiens like ça. Pona kobenga Congo Kinshasa kol eza nango kaka 19 pi ya pamba bandeko na ngai. Pona kobenga Congo Brazza ezali 29 pi ya pamba. Pona kobenga Angola ezali 5 pi ya pamba. Balobi visitez 3 fois www.bengaangola.com. Time is running out for Annie. Will you help her before it's too late? The world's most vulnerable children are facing a lifetime of crippling poverty. A life where they will struggle for food every day. Where all they will have to drink is filthy, dangerous water that could kill them. Their chances of a healthy, safe childhood are disappearing fast. This is an emergency. ActionAid is asking you to help these children before it's too late. We simply don't have enough sponsors for thousands of desperate children. Please, change a child's life this Christmas.
Just call 0800 035 7571. You can't overestimate the effect your sponsorship could have. As well as regular, healthy food and clean, safe water, it means your child could go to school and enjoy a safer, brighter future. With photos and letters from your sponsored child, you'll really be a part of their life. You'll be taking them from a life without hope to a future filled with it. Please call 0800 035 7571. Text Child 8 to 82010 or search online for ActionAid now. Time is running out. We urgently need people like you this Christmas. You can be the sponsor a child desperately needs. Thank you. Kinshasa est en train de revêtir sa belle robe et personne ne va empêcher cette mutation qui est bénéfique à Toukino en particulier et à toute la population congolaise en général. Kinshasa est en train de revêtir sa belle robe et personne ne va empêcher cette mutation qui est bénéfique à Toukino en particulier et à toute la population congolaise en général. Ne vous attendez pas à un long discours, je suis ému. Je vais vous dire merci d'abord, nous sommes très honorés que vous entriez, que vous vouliez vous accepter d'entrer dans notre famille. Je n'en dirai pas plus. Je vais demander à ma fille si je dois accepter l'enveloppe. Je suis heureux d'avoir un fils de plus. Sikoyo mwasi bosui nano ye te libala esalami nano te eloko tozosenga mwana na biso mama Olive atelema aya kozwa liputa oyo apesa mama na ye me soki aboyi kozwa liputa wana kopesa mama na ye libala ezali te. Joseph Kabila Kabange ici présent. Oui, je consens. Signe de mon amour. Mon chéri Joseph Kabange Kabila, je te passe cette alliance, signe de ma soumission et de mon respect.
Solidarité, bisotolingi, ouverture d'esprit pour les Congolais. Unissons-nous pour construire le Congo. Debout Congolais, unis par le sol, unis dans le fort pour l'indépendance. Bandeko tosimba na nde boka na sentir bana mboka tosimba na tozali moto moko tolinga te monguna kota na katikati na biso. Debout Congolais, unis par le sol, unis dans le fort pour l'indépendance. Ne touche pas à mon président, ne touche pas à mon président, ne touche pas à mon président. Président Kabila mwana ya Nzambe, bakindela biso yo mpona kobongisa mboka, makele na bango na biso tolanda te, biso kaka makasi na mosala, tobongisa mboka pour lokumu ya peuple congolais. Oh Yahweh, merci mingi na mapamboli opesa biso peuple congolais, tozala kaka likolo ba mosusu. Totelema tosalela Congo totelema tosimba Congo Congo na biso. Totelema tosalela Congo yo Congolais oza na mboka mopaya, zonga zonga osalela Congo totelema tosalela Congo totelema tokumbisa bakonzi ya mboka Président Kabila mwana ya Nzambe, bakindela biso yo mpona kobongisa mboka, makelela bango na biso tolanda te, biso kaka
makasi na mosala tobongisa mboka mpona nkumu ya peuple congolais. Le pouvoir, ça vient de Dieu. Otinanie pour la Boca Congo. Unissons-nous pour le Congo. So, how are you? Good. You guys are waiting for us? Okay. This is Madame First Lady. Just the bonjour. Oh, bonsoir. Give them here. Some people stay, one section they stay for more like 3 days, just to make sure that they're going to be comfortable when they go home and able to be, functioning family. À mon président, ne touche pas. À mon président, ne touche pas. À mon président. Moi, c'est na Kabila Kabangue. Ça va? Moi, c'est na Kabila Kabangue. Yo. Oyo kote biso mbote. Yo peut s'appeler Kabila. Oyo ki ma tata biso yewa. Olive Lembe, Olive Lembe, Mama la bisa Congo, Mama watu, Mama la beto, Mama yetu. Marie-Olive Lembe Kabila. पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में भी पीएम ने भूमि बिल को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, बोले फैलाया जा रहा है भ्रम। बिल में जंगल के जमीन की